Acalapas marcarja vacunación masiva toquimpiwa sarantawija utjaraki, ukhabapinja, kimsa urumpiwa, wakurawejit ayasiwairaki, ukatja, yakauharakansa puntos de vacunación toqueja istarasiwairakiwa, sasidawa yatiya wayapjaraki. Gobierno Nacional Toqueta aka COVID-19 usuru saikatawi amta utipanja. Vacunación masiva amtampiwa sarantataraki. Ukama pinwa. Plan piloto de vacunación toquempe pokaweja utjaraki. Aka plan piloto de vacunación amtaja. Juteri pakailko oro aka llamayu paksikamawa hit ayasiwairaki. Akire toquenakanwa wakuna ka toquerinakaja. Wakuna yasireja sarapjarakispa. Facultad de Medicina. Escuela Militar de Ingeniería, Escuela Nacional de Salud, Ukatja, Hospital Metodista Toquenacana, Wakunawimpeja, Nia Kimsa Kalko Alwata, Paya Haip Ukamawa Wakuna Tarakine, Ukama, Akalapaz Marcana, Wakunawi Utipanja, Altupata Marcanja, Akatokenrakwa, Wakuna Pjarakine, Kollanya Uta, Sur Toquena, Ukatja, Hach Ayatecaña, Universidad Pública de El Alto Tokenraki, Wakuna Katocaña Taqueja, Sohtatunga Marani, Hiliri aukitaikanakarakiwa, uksa toqinakaroja purt abjarakispa, ukhamaraki wakuna katoqaña taquija, enfermedades de base toqita ustatapki hupanakasa, sarabjarakispawa, wakunawi katoqaña taquija, chimpu uñast ayasakiwa, wakunja katoqa abjarakispa.